already ma be akwaba ya ba nzima to the TV aso e de be kaku ya be leche ngane la ya wo nananya ne ba mole osagefo Dr. Kwame Nkrumah e ma me akunu ya enne ye wala amedi baba ne a omonya ne ba yesu a ya agikla ene yele pemfo nyine efi ngrofo mole nananya ne ba yi akunu orumo ne yesu a ya ye wo hu a kakra na sentimo ye kela ya ba fly drone is ba nwu mole kozala akune ile sachi akuni ene yaku mose be kaka nananya ne ba aku boba ane ole nyom nyamsha ole nyangba o magana ole nyangba o manzama ene nananya ne ba mo ekwezene mo wore Dr. Sajifo Kwame Nkrumah nyan mo ahone real Ghana na ne yaku yenu a ane ole nyangba na ene nyanga kula mo enwu ke boba sabio eka eka zi sanke engosoro biala wa aku yenu na medike ahohyerere wo aku ashi enu aso enyanana nyane ba suwa na ne anzanzere mogwaw na enne akon bobo a kwa church penti bi ene awo mo be do betete be va ne akon ndire molifo ana ochichi be me ho ya ria e kamo be ziere na nyane bara be lienzi o mo kamo ya lako na ya ho ya ria e kamo be ziere Dr. Osajefo Nkrumah emame akiya ya le bara be lienzi na ba ria Dr. Nananya ba ye na ya ke kakra ye wo nwara sene ya be say Madam Elizabeth nyane ba Madam Elizabeth nyane ba ye na ya ke kakra ye wo nwara na according to stories bobola na ikemu ane onu suweka ahuma bi edure e ma obuburu bobola e ba pema be musuwa mo be jim obola suweka ko findali ona pema be ya suweka obuburu gwari aze na be dongare be very the district assembly on gbayima biara mo be ye bi oyela bandi be sem be se be duka be very yemini bozo ye nwura sem mo o kana sana yemini bozo kala o da ko be very ye nwura sem mutem abuso mo e be do ba ha be mo babu no mo be kora be ye enna ehye be si yaki bi ekwa na so se biota frache ma ne panyini mo rumu e mame akunu na ori anyangba o ma Ghana marene se ori se he dia anole anyangba o fo ma Ghana marene ye ba zare and ye kebobo could serve as a tourist attraction area say man ye gbeima kabioka na betu reja kekpara eke it could serve as a tourist attraction woman ba na ba na betu anwore bia akura mo woro mari panyini mo ri ele faudi o mar Ghana la ima lekara akura ne ima lekara cheche ba mi ha bi na akoro bozore Ghana ba mi du reja ke na akoro ya robere amaye oye nyen gbomans mamaran nzima rengbere mran frebe nzima political leaders mran frebe be mi dwaso be ma ye dwaso be ma ye dwaso be ma ye dwaso na ye ha bi ya fa nzima ne ya usane ke si yeruani ye dede ne frɛ won nzima mama ye frɛ won nzima mama na se ya tutu ye ni nya ne bo wo so nu a oyo ye nya gbofo maye e ka sare ka bi man nu a agezuka doka rekara elke die manunu anga zuka doke ya rekara no ko yama ya de mo ehia edoke ya rekia anwohire doke ya rekia bedunre jake na ba mi ya zema na boy ye ni vin krofo omonya ne ba ko no e de meka ko zema tude TV azo